VTFM na Botiboti kay Punjas, celebrating 90 years. Iya ngona saliga kamore ngona VTFM 92.2 FM kamidha ngai kachi bekenda ya nambongi bina nikua tomando wambulo chungani bekimni kedha itoka ni sangai sema tala chungama ino wasi ngona binango na mbongi keiko na saliga kamore ngona VTFM aba akira bekimni talana ndo batal toka mengori na live aba dheri toka ni ngori na platform kedhe ni TikTok wa kedhe na Facebook ke na YouTube ni sema tala toka mikina ngori ba kina na Instagram nindo botok mai na mbogo bina niko sabe kinda bagi chike ni bekem ni na mbolo binaka mbolo chane ngor be karlaini mbolo irani mbolo binaka arna en ramatangali sabari ni bina talatunga ni bekem ni thangi lebu mame se meme mbolo binaka tau hui magana ni mengani kira ngor be Lucio nau la naula o pate meme o papa o voice nga na bori bene ni mai parta isi buntaki na mbongi ni kuwa saka ngol na bikira bibina ibatu do mbolo binaka bambolo tal tonga ni ngor berto ni lalaw arto nagu mati lalaw ni asosian ngor ngor to Sema tal tonga mengori mai na Federal States of Micronesia do mbolo binaka na itokani en mbongi bina ni kuwa au saba mbolo tonga ni bekem do bambolo tonga ni be mastanabi mbolo binaka bagakina bambolo tal tonga ni ngor be ngandi en bukuni somebody isa bathi ngui tok moko na basanga na mbongi ni dai bakina be tukana uma ke to tranga na mondo I tokani do sosengo na batal tangor ke semisi isa sa banu ni binatal tunga ni bekem do na wasini ngono binango ya enda bukunga ni nanda programo enda mai do magati ko na mbongi binani kuwa dare dati ko na bukuni lebu sara na itokani lebu sara na loma ni nanda bubale sa ngole tuki babalangi ndare tal tungango ngo enduan turanga ni buno lebu yata na talanga onabi okoya ngole tu salai ambakili matu mai buno lebu mai buno tani ya turanga ni buno lebu na turanga ngo na nona ngande tu ya ni ibuno tani le zakazaka bakaleka na do sarana ngona mengande nga mai kinokwa ni wotinga bulo non le daga tu mai bonotani ngande mai ya donga mai viti sabata ronga talakwa se ibimbe kana bonua etiko kina na bonua se na tatako se melago kibekau arto usaba kilkila manda orto na leni bubale se edaba isaba kina na ni dorbongo atu bina tula mena koro ia salai mai inone atonga mai ni wotinga on nabula sambadi mai taronga talokwa se tu mbeki be nei tatakoso oba kina nandrekini wai eran do sili mo komunike do sili mbeki ve sa tiru bos babalangi na turangango na bugoni no na buata taroboli na loma no to korera to samani rasa mani mbuki verti ko ngone kino irakeve na leni korro to na tabolena me da bananga una me rato ngai Nikita me baka ni renda ndando kilatu ni ngona kethenga ndando ngolekina mendalai ndalai valilai nisa ndo vagategitu na valilai nondabe nondabe vale maina korongo bambi ne bienano na ngona sale vale lekina naturanga ngonabi en ndo na be esen indo nabi esen koronga ndo mbili korea ndanda ukila binaka nangona salai wale kino kwa wale toko kwa ndo ndela nikambe ndo ndela nikambe ngo nona vale le toko ngana turanga ngo sanga ni abaka samata ko ni arto sa mbuki berti ko chitukani na turanga tabulena nangona wale le tikina se wele toko kwa nona ali wale toko ngori na rukuni buni basoya arto ngai ndreta livi mai na tambana se na kambia orto na tabole na arto bunta ngai warare bango na turanga ngonabi saya litale na beka kasengele pa ko tanga ko sa nei bola ala imbita na rukuni basaya wen rali tallo la sabikenda na mbogo bina ni ko bamboti ni arto na bina bagi sarti ko na bekanda arto usama sarti ko mengori mai na Federal States of Micronesia mbolo bina ka mastanabi wayane kemi talanoa VTFM na Botiboti kay Punjas, celebrating 90 years.
Vare da talo ko iwe na buno etu kina na kambe. Yo bombo lo changani ko rebe kemni kede na tokani na ndo tokma ye na mbogi bina niko Karlaini mbola irani mbola bina matagali thangi lebu meme mbola bina ka me na nimangani kina be Lucy naula opate meme papa wise ngonga me partai sibuntaki me sabu bina ibatu ndo mbola bina ka bakin be ne balu merseni mbola bina ka bakin kelemendi nralia mbola bina matagali abano ni binatal tunga ni bikem ni Bernica and Elijah Seabu la ni mbole binaka tamai junior ndo mbole binaka mai kornibia matangali ni maya choabe asele bina ibatu megena ni mangani kere pero to nanamu lalawa na ndau zakali buchango remaira chone chokapedi zabale bundo mbole binaka kulinia za takira ni mbole binaka inongu ni mani bikem ndo na aid ni place ana resiko mbole binaka wa kabi zabati ngo mai kana imatodo na sabano ni bina teni beiko anare na mbogi ni kwa bis modi wanga mbole binaka matau mai navirea mbole bina moji tulebu ni mbole binaka tau marama en zabando mbole bina mena ni mangarikin na timini Fiji handball under 17 non reto rota mai na bronze medal mai Cook Islands na mada sawati ke reto na under 19 winning 5th place tamai junior mbole binaka pambola taltunga ini ngori be ne manikumbu tumbole binaka en binaka megene ni mengani kire be reketa na boys ni no sori na lawa rasia machuka me Australia mai be punin rala boy so ne balu merseni ada pun de baka chukumin mere na musu ni mbole binaka mai na lolo awile bu ista sabsabu ria j rakali ndo mbole binaka de BTFM megene ni mengani kina ngaloa se rua ke kana dia abuna tabiu nenda mbole binaka mana kavinga ndo mbole bina mena ni mangane ikina be irto na timi ni Mbula Brothers Green be ina ni mitinga ningo orto na boys ni benau mai nambuka be si nambongi binaka ndinda ye o ba mbula dalto ni golbe steria tali mbukin round mbole bina zola bina mena ni mangane ikina be venina andi serra andi sala rokoda abatake irna marama ni vatia ngonga mai tangi tabwa enambongi ni kwa mere na musu ndo mbole bina mena ni mangane ikina orona nogoro sinia nudo sai to alangi dolomoto ke fayana vakalolo mai merani Denford numbole binaka o mai Douglas Park New South Wales na wa megena ni mingani kina na matubu wale na Denford rewanga abambole to terbe tamai mermei numbole bina mai wai nimbuku tamai nunu numbole binaka
mata nimbule bina megene ni mgani kede veitokoni o Samuel Rakalabo ke tu skeli mata sombo oro sargana jagori ana seini kati wa indu bule bina ka mai vitongo bula tawa lo toka ke remi nano sulio nai do bule bina ka ela kai vai indu bule bina ka ni mgani kin na bubale na kai vai mwani weni na itasiri wa bule tatuka ni vitama india ni ele visa wanga do bule bina mena ni kin ele udhuni batu viani be Numaisha Izan, nice program. Lots of love from Lambasa. Hey, thank you, Numaisha Izan. Thank you. Sosese Raini Mutumbole Binaka, Bees Modiwanga, Tumbole Binaka. Watenga na leni koro na korbo kumbula o mimbua sabano ni binatal tunga ni bekem do na wasini ngona binango. Sar may dapat tunga kaya ng program go ni Botiboti. Tanake may bisi matal tuka ni sige ni mataka. May dapat na ngona makras kasi ang nito kaya ni